wird wohl viel eher lustig aussehen. Was ist das für ein Ding? Eine Riesenorange? Das ist ein Kürbis. Sieht eher aus wie eine hohle Nuss. Und wer ist der neue nackte Hintern? Sie ist meine Cousine, Babsy. Sie kommt aus Manhattan. Manhattan, Na, ich schätze, das findet ihr richtig toll. Van egy elintézendő ügyünk egymással. A varázslókészségem javult, mióta utoljára itt jártam. Amit be is bizonyítok. Én és te párbajozzunk. A győztes marad, a vesztes elhagyja Ponyville-t. Örökre! Felejtsd el! Én nem megyek bele ilyen üzletbe. Te döntesz. Voin vakuuttaa, että olet unessa. Mutta kun heräät, se mikä pelottaa sinua eniten on edessäsi. Päätön hevonen. Onko päätön hevonen todella se, mitä pelkäät eniten? Pelkään vain, että Rainbow Dash huomaa, etten ole niin kova kuin hän minusta luulee. Kaikilla on pelkonsa, Scootaloo. Kaikkien on kohdattava ne tavallaan. Mutta ne on kohdattava, muuten painajaiset vain jatkuvat. Rainbow Dash! Come osi uscire dal mio ufficio senza darmi modo di rispondere? Gli Wonderbolts stanno cercando i migliori aviatori di Equestria, ma hai ragione, essere migliori non significa mettere in pericolo i nostri amici. Non si tratta solo di spingersi oltre, ma di valutare i pericoli e all'occorrenza rinunciare. E tu hai dimostrato di possedere questa capacità. Les esclaves de cristal. Non, il est à moi. Non. Non, stop. On dirait qu'une grosse citrouille vient d'être transformée en plat de nouilles. Je vais le dire à Applejack. Qu'est-ce que tu vas dire à Applejack? Tu sais bien. Tu veux dire que tu es une rapporteuse? Se oli mahtavaa! Mahtavaa? Ystäväni olisivat voineet murskautua! Niin, mutta niin ei käynyt. Toisin kuin pilville. Pyyhkäisimme ne tiehensä tornadolla. Muut kokelaat saavat rehkiä päiviä päästäkseen tasoihin. Moi kryształowi niewolnicy. Ono jest moje! Co? Nie. Nie! Dość! Hey, ich lasse nicht zu, dass ihr so über meine Freunde redet. Freunde? Ja, habt ihr ein Problem damit? Nun, vielleicht ist das ja so. Was hast du vor, dagegen zu unternehmen? Ich würde euren Müttern von eurem schlechten Benehmen erzählen. Hey, quem dorme no ponto perde. Além disso, os Wonderbolts devem poder se recuperar de uma queda. Você viu o tonturômetro? Eles têm que praticar. Não é culpa nossa se somos bem melhores do que eles. Nem todos têm vocação para ser Wonderbolts. Só os melhores dos melhores, né? Eu acho que você tem razão. Claro que sim! Vamos nos abastecer. Deixar os outros pra trás me deixou com fome.